Assalamu alaikum урматтуу Бишкек Хабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 6 декабрь 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Биз туугандар бул чыгарылышта сиздерге жол жээгиндеги унааларды тартып көрсөтөбүз. Кечки базар башталды туугандар. Ушул Mercedes-Benz'тен тартып баштайлы. 190 кузовта жылы 87 дизель, объем 2, 120 000 сом, 0702 58 63 68. Toyota Avensis жылы 2000, объем 1.8, расход 7-8 литр, басы $3,500. Телефон номер 0773 59 93 00. Салам алейкум байке. Алейкум ассалам. Отура бериңиз. Болор басы канча? 280 000. 280 000. Болор басы 280 000 сом. Qaysi kanal? Бишкек Хабар. Bishkek Xabar. Aturbay ko'ramdan. Каяктан келдиңиз? Aqsudan. Аксыдан келиптир атайын. Honda Odyssey жылы 2000, объем 2.3, привозной мотор, коробка автомат, басы $4300, 0502 45 45 05 0505 06 06 86. Тартып қойшы, жақсылап тартып қойшы машина, ал кетсін. Болор басы қанша байке? Болор басы қанша? Сомменен айтайымыз да, доллармен. Сомменен. Сомменен 330 000. Сомменен 330 000 сом. Yoru ot atı. O Mercedes'e tартып қойшы. Onu atып қойшы. Mercedes-Benz 123 кузовтагы, абалы жакшы абалда. Жылы 81, басы $2,500. Телефон номер 0708 56 56 27. 2-3 объем. Mercedes-Benz 124 мотору экен туугандар, ачык эмес бе? Салонундагы тартып көрсөтөлү. Болор басы канча байке? $2300. Болор басы $2300. Лупариктин сиденьялары. Лупариктин отургучтар экен туугандар, кожаный отургучтар. Subaru Forester жылы 2000, объем 2, басы $3300, коробка автомат, расход 12-14 литр, 0703 00 19 91. Срочно Audi S4 үлгүсүндөгү автоунаа сатылат. Объем 2.8, жылы 91, 0502 06 33 27. Тилекке каршы басы жазылбаптыр. Туугандар, Matiz, кызыл түстөгү Matiz 3, жылы 2008. Басы бунуку дагы жазылбаптыр, тартпай эле коеюн туугандар. Qaysi kanal bu? Бишкек Хабар YouTube каналы. Срочно Honda Odyssey үлгүсүндөгү автоунаа сатылат. Жылы 2003, басы $4300. Объем 2.3, жылы туугандар 2003 жылы чыгарылган. Падап салют. Телефон номерди айтып коюңуз. 0702 0702 05 05 52. 05 45 52. Болор басы канчага бересиңер? $4000 берем дейт. Кийинкиси туугандар Honda Odyssey. Бул да силерге караштуу?
жылы 2003 $4900 0702 05 45 52. Болор басы қанша бұның? 4500. Болор басы $4500. Toyota Estima жылы 2003, объем 3, басы $6000 0501 00 91 94. Артында камерасы бар. Honda Stream жылы 2001. Honda Stream 2001. Объем 2, мотор, коробка зыңқ дейді, коробка автомат, расход 810 литр, $3900 0500 41 94 33. Болор басы қанша байке? 3,5-ға? Болор басы $3500. Turgay'da. Volkswagen Passat B3 Universal. Пробег 281.513 километр, жылы 92. Басы қанша? 150. Басы 150.000 сом, коробка механика. Телефон номерді айта кетіңіз. 705 0705 71 46 57. 71 46 57. Mazda 626, жылы 98, объем 2, мотор, коробка, ходовка жақша балда, коробка механика, расход 8 литр, басы 180.000 сом, 0508 18 81 22. 130'a verim. Болор басы 130.000 сом. Mercedes-Benz сапог бортовой, bir скатту, жылы 94 пе 84 пе? 94, или меняю дейді. Немнеге алмашас байке? Коробка механика көрөз дейді. Телефон номер 0704 00 81 84. Басы қанша басы? Басы 250.000 сом. Honda CR-V жылы 99, объем 2 куб, келишим бада 0990 29 89 59. Mercedes-Benz жылы 93, коробка автомат, мотор плита, объем 2.8, 210.000 сом. Байке, телефон номерді айтып қойыңыз. 708 0708 80 80 48. 33 48. Golf 3 жылы 93, коробка механика, объем 1.8, расход 7-9 литр, срочно сатылат 95.000 сом, 0703 64 96 68. Audi S4 жылы 94, объем 2.6, басы 180.000 сом, 0702 93 05 95, коробка механика, расход 810 литр. Lexus LX 470, басы $11.500, жылы 2000, газ, бензин. Телефон номер 0550 46 29 98. Или меняю дейді, алмашауыз дейді, туғандар. Кімдік екен бұл?
Кандай машина калмаш Аспайке? Арзаныраак, баасы арзаныраак, кичинерээк. Унак алмашам дейт. Салону туугандар, кожаный салон. Дос. Ана жерде Nexia өтіп бар. Тартып қойшы. Toyota Oppa. Пробег 257.302 км, жылы 2000, объем 2, $4000, 0702 55 33 08. Коробка вариатор, расход 8-10 литр. Болор басы қанша? Қанша? 35-ке. Болор басы $3500. Автозавод. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бул чыгарылыш ушунусу менен аягына келип жетти.